Жоқ, той электриз, бирок элдин агыбы жакшы эле. Азыр 600га жакын калдык. Биз аркы жакта военный часть келип атат да, Üçke şeyin böyle gel. түшкө чейин келип атышат, жакшы келишти. Ya bırak tutup şimdi. Азыр дагы азайып калды кичине. Азыр Кичине азайып калды. Biyaktan bayağı gri, Греясы отурат, биякта комиссия отурат. biyakta pol oynayacak. Секретарь отурат. Биякта байкоочулар. Biyaktan Ушулар эмеден бар, 8 байктан бар, башка жапалыктан бар. Анан көз карабыз. Yok, yok, yok. Talap geldi, nükoni kilo. Başka yerden tutuyor. Yok öyle. Экөөнөн деле бирден Birden öyle. Zaş, yaparsan şey var. жапалыктан азыр бирөө эмеге келип алмаштырып. Ha bu İsa Panayır'ına imalat. İsa'lı kaç bay? Ondan alçı yapatıyor baykosu. Келген жок, эч ким келген Келген жок. Текшерүүчү да Gelip anam, girizetirin gözü, bravo. Конечно, Seni var. Элим бар. Kaç yere doğru. Аппарат боюнча. Аппарат боюнча карап кетишти эме. Эме боюнча азыр 400 бул боюнча. Экөөнү азыр дагы келбейт. Бул боюнча 400 Familiyamı satırız. Жаманбаева деген Акылбаева. Direkt yaptı. Председатель. 4 yıldan beri. Маска кийип алыңыздар. Таппай кеткендер болуп атат, көп болуп атат. Таппай кеткендер башка жактан тиги эмелер менен баягы учакты бошто көлдө болгондор келип, биякта жашап калышкан, өздөрүнө күнөө калмады. Көлү келип кетип атат. Açada oldu. Bir 15 kişi oldu. Жақын араларда Gözde geleceğim buraya katlı usta yaptı. Yaklaştı. Sonra kullandı devlet falan kendinde. Buraya kalan katlı olacak. Tapal bir yerden hocam yolu böyle. ilgili жақсы болчу да тапал жол Al mizanı asıl bana. Formada olduğunda böyle batma yetkinde. Формада болгондо биз эле өткөндө бул участокко жолгон бетписе экинчи участок ачылган, алар алышкан. Экинчи участокко ошондо алар алышкан, биз көп алган эмеспиз. Биз жүзгө жетпеген. Маска бар. Thank you.